Mamina was in a more cover view, may Adom TV, Badwam health tips now, yada bro. Now what you money in a Joa Daddy Cosifia, 5 minutes. Now what you moon come away, halitosis, and no more enca. Manning how dog say, Sebi was some quadia treatment or I bay and Tiano. Yet 12 horses no so, it's a dog said also. Don't pass it on my endpoint from your water clinic. Now that woman and I mediate, it's made a bro. 2 endpoints. Omo clinics in bedi abora ho treatments no the same enipa no omo adwuma ye efe omo abotre so ti yare bia hawa ho omo ntumi a omo wasi time ho omo refer omo tumi so de omo ne kama e de amount no wo body rule say mema ne mra me check one prostate no ya kan sem we sa free of charge scan me free of charge. And man so what dey free scanning. No, we mo akan no. Ma me mo akwa be wada roma. Ya na me say the way I work as wo munti o. E ya kese dia fe na ne ye be frɛ o afia. Ba me ko doctor ho. E ba so na ye too late. Ye be di e hormone so enkomo no wada roma ya nto halitosis no causes no. Yo eno na ye di nkomo for halitosis ni ye kan say eno ma de ba na do so. Obi o ho a na e bia efinanum se bia wo mpesti. Eno no wo ho bate no kra no ne nimdie ne dentist for am yehunu bebre nti no sa se proye de me kwa me hu bi first na he work kura so de se bi hu anyi mi ana wo se apro and that so de akura so ni ba bia obia ay exposed nti ene no bi ni wo sa na ene no ase di nkomo fa say obi wa na kidney ana say liver condition the kidney ne say ya enam say fin no agina liver no ne kidney ni ntimi nyi fin hu na mbia ni mu nti no efin na gina ho na mbia ni mu no etima obi wa bo say enka efi say nipa na num eba eno so eye causes ni bia ene yesa kan say yade bi efe ne sinusitis yade a ema obi hwini mu sisi bozo obi wa de bia na ne hwini mu sisi ana obi okwa na mo ja fi ne hwini mu eye de eba wo ya obi a ote sa no a sa anim ka no etimi so ekofa ba ene yesa di nkomo fa obi a owo gastroesophageal reflux disease ana acid reflux omo wo stomach problem a ana omo produce too much acid e wo yem ento bozo odidi adwane na obedi na adwane nya be jana bo obi odidi a sa wa amfa ne sa woni minimum amfe a oni ahoto adwane jana bo sa na ho yira no sa wo ye obi a wote sa wan treating intemu a ebedu mebi no ekofa bibi e fense halitosis ene ba beso ya wa halitosis ni bi wo kwa nya treatment obi wa na garlic ya garlic good by obi wa we we sa na man no na say we sa yi no a ana say jende ne yi no a ene ne temporary halitosis enti mo so we a ekọ bloodstream nim enti ade bi ekọ moja mu bia no so no ohome a epie enti ohome sa no abon sa center no e wo ho sa nipa no ono no wo hia treatment bia sa wotumi ema sa na wie no ekọ fom a eno no so etimi fi ho ene ye wa halitosis ni bi wo ho a ye be kan say diabetes kwa timi halitosis ba okay diabetes eno ma diabetes tima halitosis ba no say wunya diabetes na sugar no koso bebe no a etimi ma infection enam say sugar no koso bebe nti no etimi ma infection kra ba gam ni udutwi wusi a na kakra bi a brush ni ko pia ba bi kakra bi a be ekuro ni nguda mo za wosi ase nyina atimi ekuro no de ekoye sa no ye dentist for adwuma eno so de buy point a se firi wosi a ye better for say ne de kokko dentist but obi wa na diabetes na ne de kwanya sa na de aba ba nam say the sugar level ne kosoro bebre no susu nti no bon say eno so home a bon say what say ase de fruit ase ye what say the fruit aye no bon say no so etimi eye de etimi eda no wadi sa obi so wo ho na ne ono so de no ye obi ade bi wa fe ne say xerostomia eno no ye say onipa na sani no obi wo ha by virtue of yade ye wote so say diabetes no obi ade bi na nanu aye dry dry unya obi a wanum ye dry all the time because saliva enteso wo yanum no na yi efin eyi bacteria efi yanum ti da bia wanum aye dry meaning say won produce enough saliva na won produce enough saliva ni nti no efin bebre etimi dey bacteria bebre etimi body ewo wanum no timi koma ubonso kasa na enka etimi obi so ya dibi we fen say tonsillitis o tonsils o minimum o say o ba o minimum abonse enoma mienu tissues mienu bi si minimum eno no se wo de no infection ba mu a obi de etimi onho no
bon se wo so de no bon se bebre no ano okasa enka eba eti obi wo asom yade na asom nyina ye kuro apart from so asom be ye wo yama oti adwa wo na ho nko ne ba no bon se okasa enka enti na wodi nso ndi na fa bi yi enti wodi nso gu hwinim ana di nso gu ha se a eba that is how it is ebu akura na bon se etimi bofo wani enyina na abe connected connected enti bon se ohome a na enka eso so efi eti yo yade bebre obi wo ha efi ni tirim obi firi ni yam obi firi na sum obi wo ha efi na num eti ye wo halitosis obi wo kwa ne fi ne liver anase fi ni kidney eti obi wo halitosis ya yensu su se ye despise nipa no se ya mo nipa na ama nipa na anko yarsa bia ebia na yade bi na asuma no yade na asuma no no wan hwe ya wo de se ne nipa be num bon me de me pese me ben no enum ye enka wo de saa na nipa no wa ye dey wa wu akọ one day eni nti de en pese me che nyina se enum ka yade medical condition bi yade bi na ta chire na de enum ka aye fence halitosis no dey eba be sue nipa de se yade bi how bia end point will be party clinic yade bi aye hwe se me ma yade awo prostate conditions stroke ni bibia how bia yade bia wo de opese wonya doctor opese ofa na say doctor mo frɛ me anytime bia meje wo so number ni 0244 endpoint you obi okuma say takrade tachiman enzema nyina you obi ho 0244 86 70 68 0244 86 70 68 endpoint to be particularly friend Dr. Dubote na o say don cannot say friend no ni eni nkomo ya re mu nkomo de o friend no a ogajo so ni nti dwumadi ye de brewa na o twi mo boye ne akasafa halitosis so ho nti chino so senkwa hoden e wo ho a bre ya 5 minutes ye nche de nto asa nkomo no eso ade pachen ya ebe se